Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Danas ćemo malo pričati o progresijama, to je bilo jedno od pitanja na Facebooku, to je zamolbi da kažemo nešto više o toj tehnici. Ima puno vrsta astroloških progresija, imamo sekundarne, tercijarne, minorne, imamo direkciju solarnog luka, ali najčešće kada pričamo o progresijama mislimo baš na sekundarne progresije. Sekundarne progresije su tehnika gdje, da bismo prognozirali, natalnu kartu pomaknemo za onoliko dana koliko je prošlo dana od našeg rođenja. Znači, ako imamo 40 godina, pomaknut ćemo kartu za 40 dana nakon rođendana i ta karta će biti svojevrsna prognoza. Gledat ćemo kakve aspekte planeti rade međusobno i također kakve aspekte rade na naše natalne planete. Možda se sjećate da smo u tranzitima gledali kakve aspekte rade oni vanjski spori planeti, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, na naše osobne planete i točke. A u progresijama gledamo aspekte koje rade upravo ti brži planeti. Sunce, Mjesec, Merkur, Venera, ponekad Mars, baš zato što se oni brzo kreću. Stoga ovi sporiji planeti će rijetko kada dovršiti neki aspekt pošto se tako sporo kreću. Razlika između tranzita i progresija je što su progresije na neki način nekakav naš unutarnji sat, dok tranziti malo više opisuju vanjske utjecaje, mada su tu granice dosta nejasne i ne bi mogla reći koja od te dvije tehnike je točnija, preciznija ili bolja. Osobno koristim obje zajedno. Isto tako, tranzitni aspekti su rijetko kada baš egzaktni 0,0 kada donesu manifestaciju. Obično budu oko 2-3 stupnja prije ili kasnije. Progresivni planeti, kod njih gledamo uži orbis iz razloga što kada bismo gledali širi orbis, vrijeme bi nam se produžilo na puno dulji period, tipa 4-5 godina i onda ne bismo mogli točno prognozirati kada bi došlo do manifestacije. Tako da tu gledamo puni uži orbis, mada recimo progresivni mjesec obično bude tajmer događaja pošto se on najbrže kreće, otprilike 1 stupanj svakih mjesec dana, mada ni on nije uvijek egzaktan, najčešće mi bude 2 stupnja prije ili poslije egzaktnog aspekta, tako da je i tu malo teže pogoditi točan mjesec kada bi se desila manifestacija. No tu si možemo pomoći sa lunarnim povratkom, znači to je karta kada se mjesec na nebu vraća na svoju natalnu poziciju koja je neka vrsta mjesečnog horoskopa. I ako vidimo da nam u lunaru stoje vrlo jake energije, tipa da imamo planete baš na uglovima ili da se ponavlja neki aspekt iz natalne karte ili iz solarne karte, onda već možemo pretpostaviti da će baš taj mjesec se desiti nešto značajno, još pogotovo ako je i progresivni mjesec jako blizu u nekakvom egzaktnom aspektu. Sve u svemu, kad prognoziramo, očekujem da mi se poklopi nekoliko tehnika, nekoliko progresija ili tranzita i da solarni povratak odgovara toj simbolici. A ako nema takvih pokazatelja, onda gledam da li je lunarni povratak naglašen, da li bi on mogao donijeti nešto baš taj mjesec, a ne neki drugi. Znači, u progresijama nam je važno kada planet sjedne na ugao A, C, D, C, M, C, I, C, bilo natalni ili progresivni. Važno nam je kada planet mijenja znak ili kuću kojom prolazi, može i natalnu kuću, može i progresivnu kuću, jer tada će najčešće donijeti nešto u simbolici te kuće ili naglasiti simboliku tog znaka u kojeg je ušao. Važno nam je kada je neki aspekt u progresijama egzaktan. U pravilu koristim ove neharmonične aspekte, znači konjunkcija, kvadrat i opozicija, s tim da tu kvadrat ne znači nešto loše, nego donese baš manifestaciju koja može biti i pozitivna i negativna, a trigone i sekstile koristim više kao nekakav background story, ne dajem im toliko značaja ako nisu podržani nečim drugim. Jedna od zgodnih tehnika iz progresija je praćenje priče čvorova, natalnih čvorova, kroz
odnos sunca i mjeseca, znači da li su u konjunkciji ili u opoziciji, praćenje tih faza. I to se pokazalo dosta značajno. U većini slučajeva baš u to vrijeme kada sunce i mjesec imaju u progresivnoj karti konjunkciju ili opoziciju, ljudima se dešavaju važne promjene, nekakve, kako zovemo, karmičke prekretnice, testovi, potencijal za evoluciju, potencijal da se duša razvija ili nažalost da ostane u tom starom obrascu. I jako puno ljudi mi se obraća za tumačenje baš u vrijeme kada su u tim karmičkim prekretnicama, znači kada imaju u progresivnoj karti ili konjunkciju ili opoziciju sunca i mjeseca, ili mi se obraćaju jer žele raščistiti, bolje razumjeti neki događaj koji se desio u vrijeme takvih prekretnica. U tumačenju progresija baš ne koristim puno knjige, nekako to više povežem u jednu cjelinu, gledam simboliku, povezujem sa drugim tehnikama, ali dvije knjige su mi ostavile dosta dobar utisak, pa evo početnicima bi predložila da si pročitaju Eagle and the Lark od Bernadette Brady i Progresije od Roberta Blaškea. Blaške je preveden, za Eagle and the Lark nisam sigurna. I najbolji način da naučite progresije je naravno da uzmete svoju natalnu kartu, da uzmete natalnu kartu bliskih ljudi i ljudi čiji vam je život dobro poznat i da se igrate, da gledate koji aspekti su bili egzaktni, šta se dešavalo kada su ti ljudi imali nekakve bitne događaje, jer na taj način ćete najbolje naučiti. Moj savjet je, znači, da se ne oslanjate previše na astrološke kuharice kada prognozirate putem progresija, da ne uzmete taj jedan simbol izvan konteksta i očekujete od njega čuda ili možda strahujete. Da ne očekujete od svakog kvadrata da se izrazi loše i od svakog trigona da bude odličan, zato što u praksi to baš i nije tako. Treba sve sagledati kao cjelinu i naravno učiti iz iskustva. Evo, to je to za sada o astrološkim progresijama. Naravno, ako vam je potrebno tumačenje, možete se javiti na e-mail lucky.star.astrologija@gmail.com ili na broj mobitela 091 541 8116. Pozdrav do idućeg videa!